ama sani YouTube channel an ve ho zo se na bonun chi bai tu nia in holim pi di le Dr. P Hegin Tungdim ama sain zo in ho pi tawin ama sala khui le childhood life success story and to some extent GMFDI hilang hin tu chung hi hung chom be ding nidang phadang ho bang talo ding tu chunga hi igam sung wa gari accident tam ta agitong kha athi alem abai agu ki bong tam ta abana thil dang za chom choma ki tong kha ho Dr. Puin ana vet call zing ana zen jing hizia ama experience le ipil ha sap naw ma igam wa hi to bang ki to kha na alema bai athi jiung ham ti hi ama to personal experience ihong ki holim diu hin ki pau me hugin tu ni nang to ki holim ki thei ki daim jin Thank you, Paimon. After a long time. It's nice to be here again. Ale na hugin tu masang jep adang aban banin se tin tu masang jep wa Lamka SA road kom chen accident khat anom khain numei nu pakhat ti dam na zile azi nu le zipa hichi jong chu koi ma mi dang to ki phu kha jong lo ha de wa hung thai amale ma accident a nang in jong na vet kol khai le kilomina azinu chu broad dead to bang hin hichi to bang thil so atamin ar ipat na ding in tua kan se pen hichi accident thil so itu bang iti dana thung idem ti chu nang in hin se ma sao. Okay, that was a very unique accident. Chichu accident la chu zip lo accident khat hi. Azi chu to hi azi pa zong damna lai hin tin. Itu se zong an mu zing the hin tin along su na mai hi kha zong le e the min tin. Azi nu chu na se tabang chu broad dead a hin. Azi pa cho mit Kisuh khain phata in mi mu thei point thêm khát giống ở tiệm gì chứ drowsy sim thím giống hin chỉ chun anh yêu nên cái zolti hin puivin cái pe da hin here chun azinu chu hai tapon resuscitation kaloi hoto kabol within 15 minutes su hin ka govin oxygen ka piovin chest compression ka bolovin protocol ka zuyuvin low carb thei ka kabovin in la ki doi tapon azipa chu koma not to in aumin azinu condition on so point ya chun azinu payum lo phan jipa KhoPi nei le ajipa ni mazo se sein gari ka tol phani na hi le thil issue khat zen ka zinu to ka ki nil honin le kalung hung hang phurin kalung han ji chun out of control ka hin gari chu ha tolin ka tolin hi ti chun electric post ka phu zing hi ki si valley atin sar casino le ho pin dam hinam tao na zong nei man pin atin ta hot zengin zong chun aman ni la zu them khat atip thu zong a sein tam ka don poi hi zong le ka kin nei hon zia kalung hang kha chu tia chu kom fa hi ka ki si vale atin so rush driving as well as angry driving as well as drunken driving and yeah, those three things are combined in that situation. So there are lessons to be learned from that. Jakona zidoding pasapia ome. Patna chu kam pumpuma gari tol loading, temsai don zong le tol loading. Number 1, gari tol le over speeding hi loading. Number 2, number 3 na chu gari sunga I tabangin lunghang zong le gari tol pa chu su lunghang lo te ding. Kitim ham ding gari tol khat chu amut hoi ta support bola lunghan sa loading ti lesson banding khan hi Again hi kan do na hin na ain ko tian zong anangai ma daw hen lang na ka tian chu like agari video zong hung ki circulate hin na hung viral hin na video ken nai nan sei le electric post a phune tin ken la hard valve wala break amat le go zo hi to ki slip ham ti dan kan gelin na ale hi cha hi incident a hen au gen hi incident particular ai azinu so hoi lai chet ki tong kha ham head injury hem one head injury and chest zong injury ba rib fracture zong home na x-ray wang ki bol ta point head zing the hi a rib zong a fracture in a head zong a injury ja chu instantaneous det a hi ale hi cha hi cha chu ka head nom na khana hi che ka se nom na khati ham agari jong chu vet le gari lui thi mai tan na
just in case na in case in Mm. latin gari tha hi hen lang airbag ho hi le ichini na safe phadem nang mudanin gari tha tam ta na nein Tam ka nei pui. Atha ka to second hand ka de. hmm Airbag om le wang chu na. I think safe unti. And then another speculation is that sit belaman leman lo zu ka hello. I was very doubtful. We were discussing among ourselves. Sit belaman lo khat ham azino chunti chu. Ki ho now khat zonga hiki de among us. Injury mode chu ka vet a glass a put down to. Sit belum low, airbag low till ni sit belaman low, airbag low to. hmm I think those are compounding factor. But a force of injury to có ý định ngazon so sa na thei wang hi poi video chi ma so ke win na. hmm aban le chi ke jong itiam 2025 IPL kana pan masang just 2024 la vela risab pan na cricketer min thang pa risab pan ho der to na pan a delhi hung anzo na chu around 120 speed accident chom khat thani thum to bang khat hospital aw ma to hung dam do a 2025 a lucknow team a captain a hung pangkit agari mantam na BMW di chu around 1 crore plus crore khat valman gari abana aman phata seat belt ki ka na he diu khat chu seat belt I galwa hi le airbag jong le activate thelo na to hi gari second hand ho thu chomi te le tu le gari aman home pen hi jong le basic amaya te ni hi airbag te hin na tu lai hi emi te lam ka sung na na chu airbag seat belt jong no pha sa kitia seat belt jong imalanga pa la ki galo inung la pa na ki ga tu Yes, ko yes, yes. Very common. Very, very, very sad. Yeah. Very ai le unwise. hi to bang na tu hin adang incident dang mi athilo na na zen khati incident khat le ni hin seo si very serious nature ti ko I khat na. Chiao chu I sei ding a le chu countless sitting a hi atam mo mong ta in ki he zo pontin. Kadaria commentin them khat hin saying o. Incidents thi na to ato lo to ato ki gom zong hin saying katin. Kadaria commentin tu ni iti topic ki ho iten tiza su diary kan review a hi le phasa pi record kana bolin na. I think 2018 hit ka he in nila khat he ke on duty ka nei pe chun salim veng tua say accident na line ma chu HDFC ko ma hin na chia he nunga ni le nu mei thum tiu te nunga nu hi tiu sona chi 8 pm vela hin au nu azine hita au nu chuto now chapang khat nu mei khat chun atun nu u atiu vin chuna ga pui hlon ke nga hong chi over a hi ale lampia chu 8 pm vela chu on food a lampia chu over hi hin anung langa pat a di khatin a hin phut a athumawa phut jeng a hin di khatin athumin casualty a hin povin chichun ke hi orthopedics on call duty ke je chun accident tai tin kolo kalthon thuna chu ka chi pa ya hele alaya chun tuition lanu nunga nu chu athi in azit langa chun awunu akenga bongin ave langa chun atunu u kum gupvel chapam nu chu unconscious hi head injury nei it was very tragic very difficult casualty chu bed thum kan even athuma chu tia chu lumba khathia azet levea one is unconscious and the other one in pain au nu chuna keng bong kap la da jing avet hai chi chu story ka ga hol thu a hi le drunken driving a hi in amo hi as usual veilanga chi over lumpy on the left side of the road a chi over anung langa kona drunken driver pachun dia chu full speed a hin tola thung wa chu phu jing hi so from that day I learned a lesson that at night if possible and on very congested highway with full of traffic, it is always wise to walk on the right side of the road.
at night as well as in cities where there are so many vehicles. It isolation land ka mo in chi at same location like Salim Veng to a line chuma mahi ja chu incident khat ka record chu hin. Chu teng le 2019 in ka he in hing zanga nunga and chapang kum sagi nu khat hin lampi across like in around 7:30 p.m. hi. Bolero full speed Imphal lang zone khat chun apu in aput keu hiloin alu tat zan zeng in hi cho hin povin casualty ka duty lai ta hin alu go chipin alu bo pala zengin ka hui khomin avun ka huin alu to shape of a face the face to reconstructable pain. It was so tragic. A driver pa chu police on hin puyuvin. He was drunk, red eyed, and like yes, he was totally numbed, irresponsive. He in drunken driving he did 2 incidences where there is casualties. Chikiteng le yes, those are the kind of accidents that I recorded in the past, and there are also accidents with Ham in Hagen, Ham, Pawin, Alcanasio, I think kasi Compel no Tamle, English pa 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 English Paw Hitiang le, ah English it's Tenny it's Ham, the it's Hungsit. na one drunken driving pure sign ka mo hi na ken accident ho hi study ka bola hi le spiritual component zong azabin ka hin ka experience ako ni, you know. Spiritual lang ha say dati, so le, ZMFD atong di No, kay no, hake no. ten. We Just have to let's acknowledge. We have to acknowledge accident. that if you want me to tell all those things, I can tell you also. Drunken driving azong chu another incident 2020 in kahe in KCC pastor kharle head dikon khat jang chu kahe khilo le FC khanglai in I-20 atol in Moirang koma gari overtake a bol go rahi le hisi pastor ten infala ko na hong kile ten i car le pu khain a koma to pa chu thin pastor pa jang chu kripal hi etu chan keno kana zenin akenga kitanin accident je chun chu rush driving FC khanglai Sadar Hills Football Club chu Sheikh Kam Memorial Football Trophy hong kichemwa championship hong kichemwa azova kino time fa lang achiwa hele gari overtake na lamova accident to khau hi. So those are of 2020 21 chan hin tin na 2025 sumai maya accident zong hi na sa tho hi cho, and most of the time to preceding to 2022 achu like accidents were happening galmasang chan achu hingzang area na koite area chu every year there was incident tui bonga jong chun khat ve hi duty imphal ka tola hin ka chia hi le shaktiman khatin sopi marte nu pakhat bike aphu khain aloi nu chu a pet pedin atangli pai pai athi banga line ka chi jong chun sun chang la ya thil so hin so chu careless reckless driving hi ham ipi ham ti ho chu a hiện ha sai chu ki ting le after ke note down so as an orthopedic surgeon as a trauma surgeon galma sangchana chu na mon accident ho hi mostly incidences cannot chu koite hingzang tuibong this road was known for mishaps. Operation on tampi kana bolin athilo na patient pasal ni jong chu koi te kom la hun accident ni tha hojin chip chip in bike ahin tol honin accident honin politician amin jong seidan tin gari bolero kha chuna pu khal honin he cha chun akeng amal atongin kana ve in kana ve kha in spiritual matter kata san point na tivin mini to chu Lo kata san po ilo akoma say lu da de ka ti thu eh. chỉ ho dòng tweet tin say lo thầy lo cái gì nó chú cái experience cái gì whether you believe or not is another thing. It's controversial matter, but let the listener decide for themselves. Because what I know is something proving what I've seen it, what I hear. A pau. Na kaza kamu chu til so ho to chun correlate na za no mobile phatta tampi setting kan in na. Chi chun mini to su mi thu mina move ti zong omin ama so operation ka bol pe na nai adam ha thing kai su long me hong dam ham ovin 2000 gal zo apan achu he diu ka chuman listener na he diu ngai zo sen zo ton mop na la le zong la vin lang ke experience trauma surgeon ka hi je chun accident na thi na ki ti hi koi te hing zang danga tu chanin masang bangin I ma thil so kazanai pon kamunai pon
katuk nai pon tu sana hi accident zo se hi thing kang phai mata chu phating le bolian hi chika ina Green Hill Resort na apada thing kang phai chilain hi accident na misa bom na le mithina a hi 2025 mai maya mithi mai mai chu to na hi ta poi 9 February 2025 in zong now vop khat le acha zong accident in na thi in 4 June 2025 in zong army jesio khat by gari army khato kitat to in army gari to kita to zen khat pa chu thi in chu teng le July 2025 ma ma zong chun truck ading lai khat bike ato gol hangnin ana pu khakit lonin chu kiteng le Tungdim nu khat kaso pi ho khat zong chu achan nu to chadona tingkang phaya lampa ma hotela chadon chu sun chang lai ta in bolero khat in a hotel chu hin puin achan nu chu pet pet in a thin ama keng a chit de zengin a right side a keng hi a khup chunga katan pe ovin a velang khup zong chu a ligament zo sia ton in khonung exercise e khat ka bol pe ovin e diu khat chu advocate khat zong chu a thangeu kiti ham khat na ha title chu advocate khat zong chu Green Hill Resort ham aga chiong kile langa zong chun imalo the in gari side mirror khat in a lu hian fine in ko na chane neo cha cha in to December 2025 mama zong chun a gari khat auto al hei lai kha zong a break tha khatin ya boinom lo chu bolen lam so a break hong fail zengin khat pa chu kenga chip de in khat abila leng fine kidang dang in accident chilai mon a omi gal masangin hing zang poi te road accident a omin gal zo apat tu ni chan ge in hichilain a hun wang mi thi na heden accident na ki mo po in thingkang phai road awang gal accident ko na thi na tam zo hichilain lampi hi lampian lob je na tiu le tiu bin lang a hi wangin hing zang poi te road zong lampi hoi traffic tam lo je na tiu zong le tiu bin I wang that's my observation as a trauma surgeon hospital incidents record ka bol na hi record bol lo hole mo vet vet hon wang chun a significance na hello mai theo hin doctor che che ki zong le ken incident se soi diarrhea ka koi hin to ka se se hi ka diarrhea zaw hi Hello, izo kin tuan chu an sei te chuna. izo chu whether you want to accept it or not spiritual component zaw lo ham ti hi the listeners na ngai hon Let the people decide ma. decide Aveten na decide. argumentary ka se hi poi na Ugin tuan an sei chu ken halkhat ed hin boleng na halkhat hin ham beleng. Traffic rule dung zu hin na gari ikipel to le left and right da kipel hin na. Ai wanga sun le che le left a kichi ke nga ho ka se na. Sun le hi le left a kichi zana hi teng le right da wrong side da kichi he ke nga ho. Lamka mi piten in head diu mi khat gari khat lai hung ding ikipel to di le ke ngai che di le sune hi le chu veilanga kichi cho na sune hi le veilanga kichi zana hi le imai langa hung ho imu thene dinga khu wrong side da ke nga kichi ji khuti lawai le anung langai che le inung langa pa hung ki phudi na to anjo na seite chu hi cho zo min ale to anan seite lawgen just personally in hindong leng na nang hi surgeon zong ni hin mang muan chilai ka chu sei je phite ji chu mi pi hoding na ngai hoding a he di khat chu to na sei pen chu na ka ke man experience ko na ka ki zil do a ke zan phale ke nga ka chi popular right side ka chi so right side chi hi le oncoming light driver pan jong i ite muting traffic rule ta chu en zong ki muting mi ni chu ki ging che che ayu ma hi accident chu very much reduced ding hi chi mi pion he ding wakin articles on vel ni lang on different occasions sa to ka say incidences ho to ki hona chu court ka side ka bola chi example ho chi ho hi right side an na chiu hen lang hi le chi accident hi so lo de tia chu ni vezen article kana whatsapp azong kana chi hi kana I khat thot so na hi mi tampi na simin ikipa pi le zeng ovin ai le ipiding traffic officer ho traffic department on chi hi highlight a bol lo am hita banga very important rules kiti khachu why do they keep nangin rules di ta hena tia le why didn't they make the public aware of this rule
People are of the tradition and of the mindset mi ho chun ve na chi te ding kudana gel jeng na imo chi le phajeng hi sau zu khang phat chun amadon dona gari in tole we are at the mercy of a drunken driver. Chi hi I request the traffic department to keep people aware also. lam kahi her sau hin Mm, naugin WhatsApp group zonga tam tan na mm, ale helmet khuding kiti mm, order hung so aku lo gari English pau impound means a gari ke lapi ding police station ki koi ding kitile WhatsApp group hung thang te beta guys hi chelai muna police te aume mm. ching theu te atile hi Very chelai mun funny. chu pel te di Very ei funny. Yeah, ei yeah, ma yeah. safety na ding chu ki hello Mm, na mm, aban le gari zong hi gari hi viewers on na het na diwin a bumper a front bumper le a back bumper hi ipizia plastic hi ham plastic hi na zong a rule aziom jogin le na mm. gari a mai Yeah, bumper yeah. hi mi Very ta much. kha jong le mi thi loading na Mm, mm, mi ta mm, kha jong le mi thi loading abana a mai ban chen khon sensor khadu min tin mm, sensor khu ata kha tieng le speed is an ham khara impact na impact aum tieng le provided seat belt is on na seat belt aki mm, koya hi le mm, impact aum nge nge hi le airbag chung ki activate ding mm, airbag hung ki activate tiang le just for 3-4 second airbag chu hung ki explode ding hung po ding hung pom ding na hui hung dim mm, ding cha chu impact chu ha lo di hin e mi te hin i cho dong ki bol amaya mm, bumper ki koi min le mm. to min in pur ha dong le gari e se lo na dinga gari su si That's dong it. le kho lo pia gari a vun ko dong le kho lo pi Mm, e ma vun ko lo po le na e cho mm, hi hin tin to a zo kan sei chu ningkuma ningkuma IPL security officer ka kapana na cricket tournament security officer ka pana Delhi police senior police officer cricket team ahi every cricket team in army officer ni security officer ane abana team intelligence officer tiva police inspector senior khat khat akine ki retire ho na hichpa da sun ka kizui le le ka va khom le le wi za cho man in sei pi na ama zo mm, Delhi police special branch no maintain mm, zan le ka va do te hey sir we have to go decide this is the mm. rule and then Okay. can huti ham ta ken hicha kan het pan Oh. Mhm. ipg ham ke tel dekho ap gari ama ya hung chuna muam gari nan sal chu driver pa jong nan nangan mu nang jong driver pa na mu Mm. so there is no accident Logic. Yeah. na nung lang apa na hi le chun Mm, proper side na pe na che le chu hi lo na mm, hi cho hin tin ale zo kan do nom kha chuna gin mm, doctor na zil la ya pa na specialist nan zila pa na ipita tu zo zon dan setan alu a sep ding na pe da na du da ti hoi abang kom le bune nom lo na lungge lum thawam appetite loss mm. No, no, no. I do not feel that. I do not feel that. sa zi chu Ah. na status hoi bet le mi chu ponga hoi lai lai am It's holding in the train scientist na kyo medical doctor kiti chu first year he kum khat sung hi mi thiung ki ara hin tin nam si sing formalin ki ha mi song la vu na pa na agu chan step by step ni se means almost every day layer by layer on ki ani tin mi thi ki na hospital chi phai ki shop sabon sarfai shop wanga mi thi nam na lai chi to sun bu ki ne ya 1 hour gap ini zo le class ki chi ki ti chu 1 year hong ki bol hin tin ja chu medical doctor dinga mi thi ai lo le thi se vet ai zong le chu ima cha chu ki we are used to hitai apoi pol ale tu masanga Rajasthan langa chom khat kana posting line sepai kana pan line mm kaloi ho army officer forensic na forensic doctor khat to zan khari ka gi khomoven ama hin mm experience wa hin seizin ale mm mi around 1 month ti ho aki vuisa athisa mm a uisa cho khona bolte lipitin bol ham tela sar pek khat pek ni ki bol lo le thezi poeti khara se hin it's a hin experience thawam bol tho ve to ke chu kham thei ma ki bol lo win tin ki gum tho jing hi yeah they do all kinds of all sorts of things yeah medical or it's a very strenuous job in tin really some people go on smoking some drinks but yes for me I do not give myself into those things the ale gin to natural spring lam ka ding na nang mm, nana nang duty laita tidam nang man nana zen kha nang ma tain nana boy pi thilo accident a thilo
serious mama ito bang anaum kham in say mi pite he dingin aliem na injury na sa mama na koi te gang te jokes dana ki sela aluzong bong liu ta dam na lai ti hot wa na mon tam thawin te izo ka sei a incident su serious zon chu instance khale ni hin explain ogin azole mm iki ho pumazong editing in ball phale video chu hin hab di hin te na mi pite na namu na ya ding o izo lungdim nu ka sei nu pang zon chu gimnei momong a keng hi gari na ta pai hin tin a khu ma pat anoi lang se su pen de zeng hin she was bleeding ke soltia ka gadel lu la chu a thi halon be sia na drowsy man shock ngana hin a pe da thi san blood unit ni errands ka bol pi a wa a keng ho tel de zenga gu to aku ba pat hi cha chu first things are chu bleeding vessels athisan blood vessels thisan put no so ban lin pat an neu ta chu claim ka ban pui ping ping ka ban pui ping ping a athisan ka pi to ai ta chu thiding kon cha khat ka hu to hi ka loi te to chi chu tabang incident chu atamin me changa ki su kha zong amin sei zong leng na het mai the u hi in gal sunga ki su kha zong a keng la ang ki ka bo maung ki sukha ki ti ho athi kang ding to ka bol ta bang bonga ki bola pet pe da thi san ki khaizo wa conscious ong hi phat a bp ahong up deu phat a chu direct a operation theater a phat ki sumang lo ki dong but pai pa keng ki tan pi pai pa ya avun ki khui ping pi a further bleeding ki stop na hi very common tin alim zong chunan thoding ka tin tu ta in a condition chu it isun hezing un lang there are so many things so many incidences like that gari accidents ya gul keng chip kiti chu tamin keng bong kitan bong jong tam pi omin iso zo se chu alim to ta do le china ta do ding dan pi le aje chu hezing thin emi te seeing is believing na imule hmm kita san panti dam tuan na seizo seizo hmm doctor pun ambaron don hmm sei tinom jong anom din na hmm so injury kiti chu it is a kind of no going back na khat ve injury hmm chu kichai tan ale chuting le na mon chuting le na mon tu chinan se jing lai chu chu akeng lang tu ka sein tin i akeng ho akeng gu chip je le akeng kitan je a thina thei chu le thi san halon kang je hin tin atam zo aki hu do zo lo tam zo ho head injury hi ji chu a ji a chu biker na helmet khu lo je a alu a tol hung ki denga unconscious a hung ki polu chu atami se senga hi poi hi chu wang chu atam zo ki hu hing zo ji poi awang pho bo hing ham ji hi win instantaneous deity ho head injury hi ji na brain a skull fracture a sunga thisan aput phat a hing zo lo tamin hin la tampi ho chu helmet a khu ji a hing dok tampi o mi helmet is very important helmet itabangin accident zong le alu tola khen zong le helmet in a ven zo helmet kya ama survive ki ti dong he phasa pi ka to khatai ja chi helmet very important hi china hin ni zo helmet thu na sei na hi le ka tu na ta point ka cousin pa zong hi khat ve hi ka inova kilometer ni chana gamla ina ko ne nong hi le police hon chilai mun akha me ti whatsapp ka movin lam koi ya ka ngin na in police hon man povin ka hong thung ve ti na jinu to ki tai he zen bol the ki sama ma jing ka ko ma se na nui honin amani chu police hon mat lo mi tam pi amat police ki mat sa lo hi cha chu bol fu ki sama ma hong hin ke ko ma hin se chun ka lung hangin ke zo gan hing na yo ham mi hem na yo ham gan hing na yo ham isi chu bol the nai tia na la ham min na phat na dinga helmet ki khu dinga na sin se wa gari nem na cho zo wa le helmet chu zanga za gu man chu na cho zo lo na khu zo lo ham ichi chu nang ho na phat na din na hin na ding zong mi na ki sei sa sa wa mi na ki hol sa sa wa na zam le na lai chu za sa na na nei lo ham ipi mi hem nei ham lo bo ipi aman din na hi sa ham min sei hi zong le helmet so poi modan chu het a ki khu di chu la tia chu kana pho hin na one I'm really surprised imite hi tabang mi hem hi ham ka het lo chu kalung dong so na hospital i hong gen dun hi phale head pan be win na ogin chi twa chu ki hial nung hi ji ta in hi zong le street na ka wa pha zong le kalung dong in ke hi gari neu zong ka tolin gari len zong ka tolin gari len ka tol po le seat belt ka hap lo le ka tol thei point gari neu ka tol helmet ka hu lo le ka tol ngai lo hi is street I drive hi le helmet hu lo chu dim jeng in na 3 months ago to hi June hi in
I think March, April, May, June. March ha chu survey khat ka bol so kalung dong be se tain tin. Police traffic police station maya na traffic point ho traffic police anu khat hi request ka ga bola cha ka cho pe a. Sister hita bang study ka bol no mean first 500 two-wheelers chilaya hong si se hi. Helmet mi izad in number 1 record ni ball pin lang first 500 sunga hi mi zan helmet aku kati cho achadon na di ka hobit din manchu within war it was like 1 p.m. vela ka say hin 2:15 p.m. in a hin callin sir 500 thing tai within about 1 hour kung ka khatsunga chu chilai gari neu tol chu 500 asim do ta chu sir chi hola achun about 36 ham hobowin helmet a hueti so figure chu ko record ka hol moi na it's there in somewhere in my file chi chu record a ko ka study hi na just about one first 500 police station maya on a working day chila chu 36 ham boin helmet a hu chu percentage calculate ka bola le 6.6% ko dots okay tua chi chu mi zakhat la a 6.6% bon helmet i hu chu gari neu chu tu lai chu a thai chu ale lak khat no yung be se lo chuna helmet chu 700 apa la ki mo chu ale what mi pilung gel ne yova helmet chu i hu lo ham chi na ham ngol na mo hairstyle valal style of atai ba ka do a hi le mi kon falan helmet ka khule ka hi thei poi nom ka sa poi nop sa man hi lo chu safety ding ai ku nga hi chu mem chi hi be hi ki heleu hen tu ni coin SAT win gam tu mi de win i hin kho man dan kalung dong ji cho chi ho them i phat na di zong i ki bol thei lo wa i bol ngap chat lo wa hi le hoi la chu i ho pa chun gam tu mi ki del do diu ham it should start tu ma sang interview on ka sei time SA movement ki lifestyle hi ngai i lifestyle dong hi ngai mental ka i dream zong hi ngai hin na to chu i ma zo sang i hai gam ta i mo hin zeng wen tin ke wan chu ka thasi lum ka sa i mi te i ti zong i ki diu ham lung dong min helmet pu tua ina zong again mi na muan kidang ka sa ki kha chu traffic police pang ka study chu police ho jeng zong na mi ama do wa ali sa wa amo ina chi pha le helmet a khu lo chu mem hulo koi ma ama koi man man te lo koi ding a pathen tu se ho zong koi ding a thui se ham helmet khu di ti ho zong police ho zong chu ka pe ji chu tampi ho hi duty chi pha le helmet a khu lo pi chu mem likewise kaloi ho medical fraternity zong phasa pi helmet khu lo gari tol ka mu ji chu ale officer ho zong chu ti ma chu na talk forget about the blazers officer ho chan gen zong i zui lo chu police traffic forget about it police traffic mi fine sa zakat khat zanga nga chalan ka sa ho den zong in chi pha le helmet a khu hi ve amo gari tol pha ting le achu ti le i ti koi chu ni sim phot wai society chu ti khan to de wa mon ke kalung dong cho these are telltale signs of our na mindset na ban nam khang to di chi hi lo chu hi ti hi is ya hi ken wang kanam mi te chi hi ei phat na di be ki gel hi ti vin thil len pp se ma sung ne ho ki bem sa hi ti vin simple thing like mi hung ve ding a jong za sa do me ke wang ka za cha chu town sunga like tourist visitor hung to be le na honking la rush driving ti zong chu lang kharai sei be na lai di helmet aban hin mai se mai ti tua helmet khu mai mai yong gel thu tua tu te tin helmet kon pet chi khu tok ken so ngai zo sin tok so ngai zo sin mi him ka hin ti a hi le wang helmet khu di sumi hin gari ne nan tol po po a hi le nang ding in zong a pha in mi vet ding in zong a ho in traffic rule zong a hin tin sei ngai na zong a hin pathin ho te zui ding thila hi e tua helmet nan se la na again mm ka comfortable poi ti chu comfortable lo ti chu army ten jong bulletproof jacket hi pe exactly ho comfortable la ki ki isula ki ko hi lo pia mm hi si bp jacket ja mi tam ta hin na ki hu do na amale exactly helmet a head di khat chu mm isi banga tua tu ni ki ho na hi public awareness plus civic sense lang to ki sai ki ho hin na mm helmet a henom hon army ti apat police army family ho apat ana veleu chun mi khat amaya to ding anunga hon jong a khul wali theilo both has to wear exactly sapang pilot hi jong driver le na sapang jong ki khu sa mm abana sepai sunga hin rp ki tiu mina rp mm regimental police helmet ki huwa style a helmet akimat lo na ding ki hu me ho ki phallo
akil chu kil ngai te na kil lawai le helmet chu next gen le helmet leng mang tadi Kana laudi. abanian last and most important helmet kiti hi bazar azani je thuman ho mo cho cho lo di cho ho di hoi lo hin na sepai songa kizui letter and spirit a kizui chu piam dile helmet I cho teng la ISI kiziveta ISI marking om lowa hi le safe lo accident jong le chun se thei na lu jong ki tong kha thei pi kha thei I cho hi hin mi pi ten I chan ham khana tu ni doctor putu se na pana le ke man hal khat ka hin habbe na pana in head diu ke hin aru lang ka se hin ama hin a study dan le amizen ho mi thi dan ho hin se hin I cha pana I chi the lo wal hin e san te pau hi le sem la ga zong mal le na a thi chu awang se hi ding gang te ton na ki se to bang hi le mi a khut lowa hingum na to a zo Tungdim nu na se to banga a kengum lowa mi hing zongum alum lowa mi hing na mu kha ti to bang hana na alum lo chu mi hing thei lo zen zong zen ha sa pian hin helmet hi khu te ding ti nam mi pi te adia hi chi ka ki holim naw ana ve ho avel vela iki her so in tin zo le na ta san lo le doctor pu record ho video ho jong na mu tiang le nan he deu hin a leugin to unnecessary ti ding habna na status apa na ken jong kana mu zia gari accident chu okay one way tun I sei chai tan a next hong cha len ngamat na ding bom se ja a khut zo se a khut zung zo se ki chai ti ho One rush driving thu say the dite helmet thu se say le time. okay nang my experience hal khan hin et biole Tuni top so to coincidence see veloten every times na any times news he yes Kevin veloten heading ahi town sunga gari ama sading kichu. Can you see that? Town sunga gari ama sading kichu. Very relevant tuni ko na to tu jing ka chu ka tin to pasima hi le ke jong ka ki mat he ho hi aji chu ke phat kan ei ji lo in tin thi le on the rasa ka bol nom jin tin phat ka hom thozi valentine ji a he kin khat ka chi di jong le ka di ti ki ka chi ho vel phat ting lein ka he lo ka he rush driving kan ei ji ka ki phat lam ji tho so but on normally awang so all ola ka tol thowa a fi ngal lo hi le i ja hi rush driving ja accident hi atam pe jing I think they all azong auto gari tol hote iset zong hin customer I hol na la movin I careless yuvin inop nom na gari kham jing ovin inop le speed abovin gari mi pu jing lion jong overtake boluvin gari neo ka to yung kir khawin sumtam pipi leu yuvin ke ko man hong yuvin e ho da ma chu gari I tabangin din di jong le gari neo chu di te gari neo win gari len phu kha jong le a loading chu na ki zen man loading chu gari len hi ji hin auto in jong gari neo khat nan hi kha tiang le hin na ho ma main ha sa ta asum na lo do ho hi na su kha pau zen nine sum na siang mun tawin auto ho jong hin kino he huwa gari na tol jong hi na ho ding in aphat lo na tameti jong ko sei nomin ating le irasuvin lam ka sungi chi ai le gari honking hi jing in na ga gin se de jing in kyo ki ho te pen gari diesel auto gin thu chom hi tale a horoni me ki me khum jiu jong hi chan phalo ta hi 2018 in Singapore ga chin gari ho chu gari man tam ngen hin zong le home ki zamong mong poi Singapore ai hong king ki bol lo hi not only Singapore even Aizola jong umbelo oi zong to base traffic in India ti wat zong mo hi we na base the sprint city Singapore chu speed zong hi 20 to 40 limit sa gari hi Singapore ani zi zong hintin but no rush driving at all no honking no rush driving ni thum ka khojin singin honking khat ve cha long point koi ma ki no he ho zong point chila article sun pa hin mun pina lekha isimovin nai tongovin mi ho hin dani veovin mi ho gama gari olola toli heovin lamka ai lo igam hung run phate mule e hon gari de dan dani ni tolo ve atin isina hin koi tabang
itabang hing na la yung vai zong le rush driving kiti hi nang dinga zong risky hi in na rush driving ja mi dang zong na su kha thei auto driver ho de shet zong customer no ho na lama na nop na kham wa na masang ho overtake na bol god pha te ngole mi na het khaziu vin tam pi in sum na leu ziu ve ti hi na chị thấy nó điều đấy chị thấy nó đừng vào cái rào nào cái xe hiện kiến tu ni ông gari all sign cái tolen so ni from in chỉ article cái mà cô nín that's the way we have to learn and teach one another na hi chỉ article from pha dong editorial ko lang pa hi ki pa tu kain se ni remind of in te hi ka tha pulin gari tor nom ka sai in fal chị thấy lại chu to la ka to zin nok ka sai chi habit chu kana nei khai you reminded me that that is not good tu ni dong chung gari nom tain all tain ka to le chỉ chung lesson khara hi in rush driving hi bol pote helmet khu te gari nyawi tol zong le auto driver hon jong honking mo me pote vin gari tol hon jong all only mature ta in kinga to hi ti vin discipline nei ta in gari tol hi ti ve chu ti le mi wedding jong hoin safe jong safe in gari jong hom je te in te to ana sele na again ờ Singapore hi gari hi mi zo sen mo le the mo cho the lo ngan cho thế đâu cho thế đâu gari hi na so dinga le permit ngai aje chu na se permit banga ngai agam neu hi jana vai te training kan bola Singapore te army officer captain maintenance cost is very high sa na a maintenance tax su mantam hi cho a gari mantam lo a tax a maintenance cost su mi house lo in a zolo government system hoi dan dan su ai cho in ten ale to in lang anan se le rush driving tun ke hi atam zo in lang kaum ta pon gam danga kaumin na adin Delhi le Chandigarh gari chu traffic police ngai lo gari na ha thaya hi le na mobile number a ting tat 500 1000 2000 chalan hung lut di na pi lowa hi le na gari chu boy the yo highway hi athang pin India highway hi 100 speed aumin Taj Mahal ho hi 120 chung lang hi thelo ha thaya ki thaya chunga radar na speed ipita amin su ipita speed aki zizi ho na hal hai la chunga na speed hi za ti aki zi khanum be to a speed limit na khel nge ya hi le high security plate ho hi mobile number to bona killing hi ta na ya khoda ki zi tho ho mobile number khoda ki zi tho tho gari number gam chom India state gam chom na hung por kha wa hi le ki man set di fine set di hi cha khu na gari number to na phone number ki link Aadhaar ki link Delhi de dia bang chu igin cha lo na CCTV camera no maintain speed controller ho to na gari a ting sa mi se sang du le 2000 kyo chu thumbe level lang ka pe khatan gin cha lo na Mumbai zone like that Mumbai is so like that most of the metro cities zong metro cities zong se khuti na lamka hi cho kharo ma hi le phadi ha je chu kharin number kha zong le cha thak number na cha don na dinga hung ki chai na ni incidents khat na Jackson kiti khat nam se pai ho khat so kumnga vel hitan te incidents so hi bike a tola Sunday ni khat in tin zu do na sun changla ya gari tola ma chang sia lai ko i khat tui bo nga pha ko na ko Samaritan kom la ko accident in tin ka keng ka hol moi ti so amal gu ni a bong a keng anung langa ita hi kile pa in tin a keng a hol mo so keng amal ni a bong dam na lai na Dame operation ka bol pia na to chu normal ta chu thi hong kala do pita chu pa le last December 2025 December 24 lum kimnia nunga gol hang khat jong hi gem jang resort lang bai ga hong lei hon chu ung accident hon ni pha katrase no mai ne so keng chip jeng pasal pa ngamai la thop jeng tin helmet ki khu kha ja ding mai hi no mai no so mal keng ho lo chu chip de jeng tin mal ho la khub jong kiloi jeng chỉ số drunken driving hiện pasal pa dòng chu anam thimin tin ka chen chenin tu hin pathen zalin no mai nu dong chu keng in ava thei tai na kidang in infection on poi pathen ka kura man cha dong hin tin council dong ka bolin ki ngol sa lo ding ma dong masang ta bang poi bible ka sim jing e tin ke dong a hin thei chenin accident bol ho dong spiritual counseling chance ka nei zin thina thei din munako na na ahong hindo hoi pathin chance api hi da no hi kidang ta helmet khuja na hing do hi tamin a KhoPi thelo athila zong atam kit thoin na chikala hin a hing do zong hi pathin na ko na he tia chu kana sei pi ji hin chi te ni zong hi
tuin lavery honin hin la PPT utama wang se panin tuin wang China na ne yuve kan nong ki sim ta eti2 ka hen ka ki pai tua jesu gen chi driving drunken driving biking ding zong hapoi tua chi akitong kho nan se le na tun ibun hoi lam khat hiwai kisu kha jong le na ki sa na akeng bong liu ho khu ipiti ta dem na val valen na safa valentin na talo ti dan de hoi dem as ana pingle loi tham kha jong le pingle loi tamin tin ata tam ki ho khu like I said alcohol influence on an easy win tin ki suka ti tila na lam hello jackson ki ti pa bang chu en pui wa jang su nui nui na la keng hol mo dan jong se ya ka tar se gim nei dan fo sa lo he lim ho mi mam mo mo jong ki na ai wanga chu na se ta ba chu pain threshold pain somehow a beer the chu na wa nga sa chu izong le kompa na base ya somehow ka head lo chu la beyond some limit a chu na a tho dan kha jong za chom kharum hin te vun mai mai ai tho le tabung wa tho le lom lom no jong da lo upayum lo hi tiang le hin a lo the lo mo tho jing na somehow na body la mind hi threshold hi ki reset jong hi mai the na aba le gin tua zo kan se man mo kana sa ti dam na chuting le mon chuting le pain receptor ki ti hi medical isole medical audience khadin na explanation of thing poiti kha mai thei pain receptor ho hi vuna hi maximum hintin na vun hi very sensitive to very painful muscle tear ho vun nak ta ba na lo hi dong he dong ai so je nerve ending so hi pain ama sa receptor la hi tia le hin vuna hi avun kho ke la tia ti na ta chu la avun i ai wanga na lo zo hi chui jong le avun pe se ako pa ko na ako pa hi anan di se ti na hi chu nang okay ina vedai le muscle tear chu ve le gimnei ne na tia na sa le tp jeng le kilom na sa wanga chu avun kolpa chu na a tho le zo ji cho ne thima ka sei dan cha ija chu skin grafting ho ka nei pha le vun be na dinga vun kalip pha do le mal vun ku kalip do ji chu pat de da kalip do wa mun khara ka be ji chu ka be na sang wa kalip na pa ko na sa zo ne thima pain receptor pa ko na vuna tam ale tua ve thum na di hi tan kapan do but mo mo hin hi ta nau gin ata a thang pia hin status apa kan mu ji hin kan do ji te la nan se hin ji ki to khana la dia jong man mo di set kana sa ngaman dinga bom aga sel a khut zo se po a khut zung zo se ki chai a khut phang zo se ki chai ti na hi tu bang nang ma experience happen in izat to bang na tam hi choi ipi comment na ne no mam hin seo ngaman nga khat du na ja keji ni bazara cho ni cho zo lo le zugali ani tha ga kilo a cho ni exactly boma ga man se a bom zong khu ki phal lo cho na house te cso tam ten jong bom le poison a nga mat phal talo du da achung la nga poison a nga ki manding dynamo a nga ki manding bom a nga ki manding anoi la nga tui ki don ding ti hona ei le suicide to ngai bolo amana masa chu amasa na status sa kan mu chu kalung ke le ke kan lung han pi na ji chu a khut zo si talo cho na nang khat cho a khut zung zo si talo a khut phang jong pa skeleton bang jieng na evil dead film a ho bang jieng ai chu bom nga bom zia ti chu explain about this Amon, this is very common, more than you think. Incidents ka hato momong ta intin ka first ka sumil thelo chu hile. I first time to rimsa kabuyo ka 19 years old sa pangkat postgraduate ka simlai chun bominang Kisuh kain na. A risk level ka tan pain. Tisu ka first management na hin. Si ako na chu chilai ka hong le lam ka lang atam de sile. Iso chun jong accident ho kadari ka phep chu ka phone gallery ka hona hi le na tapi tia chu lim audience hona vet no mai le ka hawe bomina su ka i bo i koi di chu hi chapa akut na tel de chu video na pa na atame na question chu exam na to kha atam le atamin ngolo min akut pala zeng na it's like something octopus bang zeng pala octopus zeng bang jeng aban le nangin carpenter te to bang hora ya na a jin na lai ha repair thei thei ka repair pe
repair thelo poma ho hi alona je point call so he na ha ao ho azia repair theo min poma ho ban chu paiding en hi zin na atam zo hi khut ngonga ki tan pi ji abang kom le chilai ki tan pi a khut zung sum ji talo hi boma ho hi tel de jing hin ka se jing ken zong I pi na duam na chu nga chu hi khoya na ki mat mo ham bom chu na mana bom tam pi na tha alin khat na del na lama neu cha cha jong tam pi na tha ki na lai na angolum me boma sewa hi le alien bo wa ki pick up wa neu ano tam pi jong a thi tha hi ti jong a gel do lo zo izia hi ka heta poina pathin pa lung hai lo ja punishment lesson a pi ju ham gatin kum se la khat ham ni ham hi chi hung hung jing jing hin na bomina su kha ki ti Athium boma ma se na again si ha bom nga bom athium tam. a thi chet wang chu om nai pon ami cho jong om tan a khut pa la wang chu tame a khut ki su kha Permanent disable na permanently permanent disable. disable khut nei talo hi jeng win na nga khat nga sel na sei ta banga sel ni sel tum hol na hin khwa permanently disfigure hi ta movin si san su nga khu khoya hola lena siu kho very interesting in more phazo hin kin ka po na di se khu boma se pha teng le nga no ne cha cha ho nga tha thu wa all the flora and fauna in it na the biology to disturbable ku ka lung hang jin photo operation bol to ka tho jin pa Ama teng lo again be hu be ha hita nga na hi cho keu se lo ba til adang za chom chom an bol be ho khuna ei dei piti se dham high school in kai laiba functional english grammar and composition na anung langa ise ano a story ano mo the golden egg na bi che a pi khanin a tuyen tha tiang le sana sana a tuyen tha a hin tha yes dol yes jin yes net ta loing na net ta loing net pi net ta loing ti la ki lo khume ti ta banga a khona chaina e a pin a tui sana a tuin thai le ta a pi chu tha la swai ma kill it sanom and talo open yeah impatience ale to hi chi call to he na pa na ki tong kho hi mid mo je hi de mai lo a call to he na chun a hi te hi dem carelessness one thing of course mizo sen call to he che nang khut khel khel lu dai de nang chu careless na hi ti na ya asem ho jong khut hi na ding asem lo ya it means you are not careful enough number 1 latest achu I think 1 month ago kadi search panin nunga high school mel hoi ta khat mori a kon jong chu asutinia nu ga ki thopia le mori a galzam hin alai a khut right side hin alai an ki che chen de awa repair ka bol pin khut jung lila hin khut jung thumbo nei tan ni ka sep zo point nunga sapanga hi more machine ho khuin lai de na ka hola het lo chi chu jong engine open alai ka sei nom chu le chi chu chi ke lo every year na 2 3 hi jing mon kol chu a hi phal bi hom nai ham mai lo kol chu si jona khot ni le thum chu khut chen de chu anaum jing a hi latest chi chu ka sei bo hin na ning kum ma jong ning kum ma jong chu at least 3 cases kum ki chai langa chun tu kum mai ma jong chinu to 2 cases be hi tai a machine hi za chum chum min tu a hi a homum thwa a latest a hi a thun lu tho fa ko mi injure lo ma sa chu open pa ko na hi ta ki sun lu pa ko chi chu full concentration angai ti ai mi to ki ho pumai lo le experience lo kana bol halam ki su khazi yu be agim nei thei abuna tol de zu bin line nang ki kat zin khutong ki lo zi talo chi chung ki ve a gui ho koi thei ten ki bola step by step a hung reconstruct ki bol zia man thei ham abang kom le lim mai ti ho bom atam bang kom le khut pi bo ki safety zo ngo min na lim na de le wan chu dim set kan ye na chi long chu carelessness ka hi chi thei mai adang ati le to accident isaitan nga bom isaitan call choi isaitan adang hi lamka area na e alang bin lamka focus je bitina je chu adang dang hon am ho example an ki ve diu am ho gama am ho thanga thil so apana na ki e ve diu tan tin adang ipi itobang injury injury nang in na vet call jab na as athang pia personal carelessness ja ho mid mo ema mid mo ja ti ho a very common thing ki to chile na tiles cutting instrument ko na tiles cutter a tiles machine ka cutting machine pa ai a kyang hung kiat wang so tami khut kiat zo na piu ta a leng do jeng lo da leng do gim nei tu ma sang zo a kyang lang ni a gu a bo a kyang zung cheng zong a tan ni khat pa leng jeng ki pe na lama
but somehow akitangi pathin zalin phaktan repair ka bol pin alung phai vin mo infection la keng lang ni hi jing ya gu lang ni aponga ki to the ke to avel thum lang operation ka bol pe hen tu na ba the ta in chita bang chu case incident atamin ating le akhurung kya kha tiles ka tar ma ma kya kha jong atami so change so tiu kha jong na ken ni ta bang ni ha very se thing point at na khu change so kya jong atami tu ni chen mai so ma khu do chen so khu very danger mo mo tu ni azong hita bang incidents ni omin admit ka bolin jingle ka boy piding hin ni every other day ya chu hen injury me mystery ho hedi seti chi the ngai injury tam the zengi ni chu professional misadventure hin na chu oi mo thei be se hi point na chi chu mit mo kala accident thei mong chu hi thobin jong le they should be very careful machine kiti po po hi atame hita bang hi jong le chu grievous be se point reconstruct thei tho hin road traffic accident hole bomb hole call to three ho to wang chu ki hi chi wang hi somehow manageable here but those are accidents mystery ho in careful ngai chi chu khat hin tin yeah chi ti lo chu like football injury is very common in our place we are very athletic that is ito also football injury chu ho chu ahidi mo expected ko itin na expected farm yard injury yes expected hiki tractor thoi para injury mdam tractor ki tol khela male ma ki tong kha ti hovel Punjab lang yeah aum jin na I remember like two instances but that's not very common not everyone drive a tractor na chichu aum me incidents khatwan to remember ka bole maybe two ai banga chichu very common bang ka tipo in zong le farm yard injury lo ko na ki suka bang chu atami ale chu bang itin chu lamkan au in sa construction atamin achunga pana thil hung khil hazia ki tong kha thi ti velum thawam chi sang nga chu ama ho zo he ha tami atami atami everything is kidang ka poor saka chu self na carelessness muan kidang ka saka chu hoin ha sau chu hoin na ko na he ha tam chu mystery I don't know why pathian hongin hoin jong kis hu ke ineu lai e ho loi ineu lai wa tua lam kai hung le sai ko te howin harum chon na ai kha chu a ken jeng kidang na ki sai cha hui piti a kilo hidam ti khona hi to bang ho bol hi te ven muan ina hoin tam sa ji jam ka he point na as a neurosurgeon trauma surgeon dinga chu hoin sa khia ki sukhana tam mo kona sol ha ham ka he lo kalung do hoin sa kha chu ki sukha hi le kilom ka sa cho a thi pi zong chu mem no zok sa ka sei tabang hi ai wanga na hoin sa la ya injury hi very common hi chu mem I don't know maybe we should pray nicely and construct the building hoi lai mun chet a thi pi dem I think a roof a roof yes a roof a construct like ta wa hi chu tami a thi pi zong min na ai ka he was someone last year itself one guy come to vinga kha jong chu a hin po no lamu wa private hospital a bo dop le le ke ko ma hunga shock ta som phar ka KhoPi man asuna chu bleeding tam wa tam blood clearance ka wa hai the lo na thi yeah that was also one thing and another guy also was injured and then imphal chi thela in 2021 kumin ka hein kaloi ho ka phone wa chest jong perforated hin tin pneumothorax min tin ta ka chest tube ka ya immediately spine injury chi chu hobin sa na ki sukha fall from height in sana pal the building dang wa hil ha zo min but for me charles building construction a hi wang tam tu le jing adang a hi sangin atam join tilan ka se hi lo mai the hi charles construction hi ha bol wal ji ham ai lo le pg ham wang ka poi maybe spiritual component is there I don't know ale okay tua nangin na zen kha emergency na uh, na zen kha ki tong I kha feel la bad hi yeah, actually that man mo ki to kha nyao man mo na sa incident hal khan in se temo ta lom lom hi chi ho ki sana na ki to kha hom ti thei ding khop lewa na sa tang ki tong kha ti hovel na boi tho am na lung kia suna na i no, malong no, kya necessary too. Very common to. Okay, I'm goma teiga galos. Ti vel zone hallo na ang hati hovel ah bang. zong ha zong very common ha Very common na hin na. If kana ma doa bol thei ham gati ama ga kal khel khila galo ti vel hai ho zong chuna. Alo na ding ma a khel ha to ham hi le pading hi ga kal khel khilong khel ha ti ban so common. Sapang hi zong le han hi zong le. Tu nai cha zong pastor khat zong tha lo nai nung khel hai.
rib mun ni lang fracture au min ken sin bola ti silai lai zong halo ga kal ham ka tiong so ga gel ti din tin ga mit ka bola win na o atho le le sing rib fracture ni min pastor hin zong ha ga lo na hi unnecessary injury ka gel hi well to wa ki tong khala umam ha well tu lai na mon well ha lai talo pia min bor well nge na man tin well ha ki tong kha wan chu ka het talo adang la any unnecessary injury unnecessary injury na like I don't know winter palewang hen injury atame aje chu me koma towa vot sa chem da do pi ma da do le khu zum ki ar khai na is winter se da ban chu atamin chi chu ban chu carelessness hi jeng in careful ta hol bi hi je jong chu hin te otherwise unnecessary e khalang la yin carelessness ise khanai lo je electric current electric current injury also is not uncommon a thi zong o me chapang khat pa jong chu be hyang te hi na loi pa to electric pia bol hon ham high tension hong ki man hona loi pa chu pet pet thia ma hi akal kha si zong loi pa chan ge ya bo ya ban zong ve lang bo na ka anung lang chan bun tol gam ban zong ban bul ta ka tan pe hi a khut mot jing electric shock gim nei pe na ka zen kha chu hi mà bạn bút tại của cái tần bị riêng này một tổ riêng thì nó nung lăng sẽ vun to phần phần gì tính đấy cái gì nên skin grafting cái bộ lên bàn bàn đâm đôi cái thiên sao lên dùng là left arm vang ta lâu hi ta bằng electric shock injury dùng phát phát in ôm gì but that was the most serious one I should say that I've treated so far. You ale almost died, yeah. ale na secret ti dengam secret dengala secret lo gal bet tapon ki kap to na bet tapon e le ki kaba ki a thilo a ki zen ti home thawam lamka Ấy lấy cái cặp hi ti sei da te e le ki kap hilo sakaba chia hung ki kap kha na gam le nga chia hung ki kap kha 잉잉이 어차차 히트 방출 very common yeah very common 아틸로와 홍기 보나 ito bang 알로이파 oi lai ki kap kha ito bang injury hi jivam 갓바주 팅중아 아또나 팅중아 이 비함팅아 로레 아노이랑 아빠라 미 갓힌 이갓 종아 히사카 sun lai am 아깽 zan lai 순라힌디 순라힌디 옴다니 아마 아빠 맞추는 힌 보기라 깽조 시아조 메이창 dim셋 king thilo tol apat a king chan ti jong khat chu min chu teng le gamsa ki sa single barrel la ki ka a thi jong min a thilo ang ki po jong o ngi gam sai na ke kha ti home thawam a gamsa na ke kha jong vom pi to ki del khat jong tu chu ma sanga chu hung viral kharum chu na bompi vom pi to ki chi chu mai thei na amal amal zo siong pe la pe tin amal la at thagui sciatic nerve ki ti pa jong a pe la pe tel de a amai la zon foot pi a keng su paralyzed din ta chu treatment ka bol pe wa nerve su repair ki bol thei ta lo damwang adam doi mel se ta in bompi na hin bole incidents ni in the past 5 years sunga hin ka he bompi to kidel guli na chu la gul chu injury gul chu chetwang ken ka tham kapon aum zingi ui la ui ke ui ke ban chu tamin na anti rabies ki pe in na ken ke honwang ke ortho surgeon ka hi zen chu ken ka zen kapon medicine ilo mo gen zen ui ke ti su ui in mi ke ti la khat be akya ada tha jang mai la ane den tium la ma akya ke bong ti ho nang kom thun na thei dinga e hoti lom loma tha dinga mutilate a bol bangum hi ana we pay the vile we should know whether the dog is rabbit dog or not we dam hey ham alo rabbit ana we ham we ngol iti ho na chi ho he da ngain precaution we should be very careful we sa people also neglect bolo di thia po na hi le hospitals of ding vaccine ki kap ding we sa chu tha pai lo ding ni som sung vet ding ni som sung a chu vaccine thum ve ki kap man ding
uisa chu angol hilo alung han zia hin pia igel zong le uisa chu thajing lo di observe boarding ni som soma chu uisa normala angol lowa athi lowa anat na zia athi lowa hi le vaccine chu thum ve ki kap chu phat sa di exam tia ni som soma chu uisa chu hungola achil tu hin kaya achama hung thi ha mai lo le angol pen pena na mong mong rabies tok mong mong hung hi lewang a pe kha pa chu nga ve vaccine ki kap te te ngai chu ti lo le thum ve is enough ale augen to na mi ki tong kha ho na mi ki to kha dan thil za chom chom man lo san sana mi ki to kha dan hoi seitan abanin na zen dan jong nan seitan ei le hospital a hi tu din monin na es on det ti jeng tu din mona hospital a blood condition blood situation itu bang ham blood bang a hi thi sanum jing ham ai lawa le aphat apoi mo dung zu ya ain ko te ko ma na hon mines involved in na ti jiu ham itu bang na bol jiu ham one blood bank chu department chom vil hin na ke ortho surgeon in ka ha head point a hi wang chun blood chu ki store zi in emergency a koi ta bang na poi mo ile blood group ki test a compatible ham pe lo ma group tung zu ya ki ve a ki store sa su ki pe masaji a poi mo dung zu ya ki pe a chi chu azing ham a pe hi zong le azing a thaya chu ain ko ten replaceable de aki bang do zat zat chỉ số chỉ đàn hoàng pin cái hệ he cho che dan thang pi han na stock zia mai lo le mi khat a plus b plus ab ti ho o positive ti adu da ti khan hian lang anom lo khat hitale emergency na pi di bang hitale hi chi to bang din mun na to kha tam to mama like rare case like O negative A negative blood kiti ho na AB kiti ho hi tam lo zo it's your historical zonga hi le maybe 1 month tabang ki store I'm not sure about that kasi tabang ki line ni lo zin blood ki store ko expiry zo na si sunga man cha di na le just A negative kiti ho very rare so lam ka sunga A negative mi zarum dem ki ho le na I don't know zarum diam so mi diam so ni diam ka hello is it dong khat chun blood cha hin poi moting le a store di na pe a ki moi le tu khat abang kom le lo zin ja chu blood hole ha hole hi O negative A negative ki ho lo hin group ki si mova na ki heto uva poi mo phating le ki ko uva hospital a fresh blood apet therapy uva ki lazia otherwise B group ke jong B positive ka hin B A ki ho O positive was very common hin tin na so anytime a zinga hi just few rare case of ale na gen tu ma sangje ki tele zani khavini la dunga hospital lamka district hospital hi aki hale ki tina operation theater langa moi lai ham hechi a impact ipiumam ipizia halo hidem e ho ami pite dinga aje chu hospital in koi ma se na dinga bolo hina dam namun aki nei pen gahal thegi di chu mi lungthim halkhat aveng zet din bang kamu pona a koi te jong le hichi ipingai dan na niam nangin na hon jong doctor association hon jong dem na khat na nei win na more actually very sad and very uncivilized and very barbaric here and I don't know yeah I was very shocked and cái department ta ba zong cái patient boy piding ka in emergency mazo si ka nei je chun like social media zong na kana open man point incident so mi ako na ka zahin je chuna mun chuba chu ka khonungin ka ve in I knew it very lately I was busy with my own job and operations so but with what motive ipizia ham kona pol ham yo chu theory za omin ken zong it's an ham khat sei thei nei zong leng proof of lo si chun na ka gin mo thu ka sei thei lo ding hai but fir ki be khalo ham ki bolo ki bole ti ve latest chun na ale ipp ki hal ki susia mau gen ai lo le just i khat na e hon like i kali chu oxygen ho chu pating le o tia ding a ki mang cha instrument a gi ho po to na ding a short kara ki mang step a chu think pi ki da bi chu chu effortlessly a so to theina ding hi a chu lai chu me ya na ki hal a thing ho chu ti hi dan chu petrol lam piang phat ki haba thil chui ma operation bol rin to ki sia ni thil man asung thon lang ma ki sa lo sel tin a get a lu na hin tin na
lung imadang hai se lo hi na bet sana zar khat hin te na lung hai lo na khat ipi motive ham wan chu ke point whatever it is I hin now doctor te zalo na zonga hin doctor te hi na gel sangwa hi overwork yan kahiuven mi te bonga specialist tam zong hi nei lo doctor zong hi how lo today the district hospital bo hin nai ne vintin more KhoPi chupating le behyang singa perzol and beyond the border ki seida zong le na tam lo ho zo se khu chilai ko free treatment ki bola ita hi ki chorman lo doctor hon na ki tonga hin hi tabang me hung ki housing ki tiwan chu totally disrespect to one's own dignity doctor hoi zalowa hi le pathin zalo na hi jing in hospital zalowa li hin khozong ki zalo ti na hi and chi chu chu kalung gelin zong tabang in explanation zong le that is not the way to solve one's grievances hale chi again na tu hin na a chen lang zong hing thim tan tin tu chung azia du da ho sei da tin na leilon bai phe ai so piteu leilon bai phe ki hal na khomi te na gol hang thumong ki tong khain a khomi pi te le ama ho mi inam mi pi te nam lam kai te phat sa na hi zong le a condition a serious ta jen security force on rim sa ga puivin le naga te u keng te le chi e santen nasata protest he ne je win lam ka hin tha kin win nang in jong na mu ding ka ta sanin na ito bang injury hi ham mi pi te heading na a injury danu bo hin seo ama ho hi okay abang in primarily achu bomb blast he kiti hin na ting le bomb blast keu ze zong hilowa mei chang ma zong apo vin bomb blast zong chui khat nan tin amo injury common injury chu abdominal injury he chest injury khat aumin ha te ni chu awaya mei chang mei hel lut hi in khat pa chu tu nyong ke common refer in bolvin khat pa chu forearm fracture hi in khut ngongu khat pa chu khut sung gu abongin mi ni chu ortho problem anei honin amani gel gel onsun sunglam agil zam ho mei changin a kha pe ti chu hin khat pa chu a chest mei chang khat zong om na line ti chun most of them are born about abdominal injury he power sitting sunglam na mei changin a kha sit mi ni chu a khut zong a kha sit tha khat pa chu a to gu to mei chang a kha a serious of it zong le tu ta din pathin zalin rimsa bol dia bol lom zo se hin bolovin hin fo so na ho to ovin zong le tao nai I bo zom diu doctor ho zom district hi bol hi chen ka bol infection ki tia pet pet hong lovin khonunga hong so thei thi la hi ja chu ding sang ta lo ki pi treatment ki bol zing hi lam ka district hospital hi to bang ho dinga equip hina mugin serious critical injury ho dinga critical first instances subang ading achi kui point to manage the ball pa hi ki bol thei ham na chu zong le ICU ki tu binei povin I hem tia patient kha chu serious infection ahong hi kha he le van chu ki boy ding hi super to a hi specialty care nei nai lo hi just speculation to bang hin na e santen na polanga ito banga protest bolu to rims polanga asunga tong hola e santi ho mama hintin khonung le olola thi na di piam khan bol vin te ti khat na thulam le min hi chito ke sia hi doctors ethics na azui divem ito bang ham doctors ethics chom chain hin seo chichu we have Hippocratic oath kiti kharo min na Hippocratic oath Geneva Convention dung su ya chu doctors kha chun EPP by caste creed community achu koi ma patient galmi hi visa jong le visa loading galmi hi jong le kizen ding a hin tu chan chu hitabang incident chu ken khe khanai point aum find jong khe point Dr. Hodgson I believe that they will maintain and respect the Hippocratic oath that we took when we graduated namlo Hodgson su ka dong in na treatment chu na lung hai nam katia hi le engi sir patene e jen naw ve atiu ve aki cha thowa mugin na ki ho pi kha di ha na apolanga bo sa ja sunga a he thu divem hello le ka do nom tho na mon hi jong le stressful na life tin ti cha di chu het sa nervous di chu het sa in tin na
tu a stressful pe tawa chu do lo chu kalung thima koi thona chung dam wa ong dam thing phate tu ni chu hoi tan ka ki ho vin na a ha to mo vin pau zan the hin pau chu boil lo na in boy KhoPi lo na zan hin jong ka ve in khat ve in jong ki thu pi na jong ka pi in tu ni jong chun referral bol je chun as a consultant in ka chin khat ve chun as a concerned citizen in ka visit in khat ve ni zan hi van chu as a doctor a chu ICU ham or again normal ward I ban what ka tiu ba na especially for bans un adinga chom bia koi ruma special khadak koi chu special what ti theiwang hi lo in separate what wang hi am ho hi district hospital a akichai to ka kijen theding din mun ama mai lo lama bana any plan to shift them outside the state pa chu sports academy team khata hi la kilometer ama pa chu East Bengal tiu ham piam ka he point na sports person in ama pa chu academy in kyon kizen na vinge tia polanga po do go ti thu ka za in khate ni wan chu chita bang condition wan chu om po in tu ta dia chu surgeon injury dan report hi academy ten zenule normal theding din mun ham a khosa je wa zen go do hiya na amo na zen di hilowin higher center outside da sponsor amo do amo own expense a zen no moti na chu out of concern na khosa je okay ka surgeon chan pi hoke ortho problem chu gu bong chu ken ka boi pi di ya mi nia chu gu ka boi pi di mintin adang ho chu abdominal surgeon ho na general surgeon ho chu ka ki ho pin pa pa chu ja chu aman menes hi chana menes ding ti chu gelo bin na tu chanin banga menes thei jing ve bol dia lom zo se ki bol jing na ya ti obe ai le ikyo na jong so thim tan again mm a chai na ding in a chai na ding nang ma concluding remarks jong hi ding comment na mm Lamka district hospital ikinam na sunu sunu na mi tampi dam na mun he mm cha hi nang jong na duty teng na mozi ding na mm abang bangin damlo vietnamuna kom kuwa zarda ne vin bang zo se jong san phem homin mm mm abanin ke hi military apana kan hi to kilhonin civil hospital kan ha kha be pon na civil military a khuile damlo ito ben serious jong le attendant thelo nar sona ve jeng in na aina lamka district hospital hi in ko te khatle ni ten event le galapana ki muzi hi na whatsapp photo video dunga koi pen damlo ham ki hello mi tam wal ti ho na hi cho hi itubang ana menes yuvam ipiti le mi piten itubang din itubang rule ti ding hamna mi itubang in umole mi pite damlo hodin jong dam thena hi je mintin hui jong theng je mintin spacious je mintin ti hi na mi pite ko ma request na bolnom le mi pite ne he divana de concluding remarks to gomin nang ma lungel dan le phante ne ti khan hin seo hospital chu damlo na ding hintin hospital a damlo zen ti chu doctor ho ki mintin mi tampi wanga damlo kha chu dam chom di jong hi lo ja chu hospital a poimo thil dang hi po in sumle pa ya poimo in lo le aya poimo in lo le ai chu free amu theum in atam zo chu ngai ji damlo kha chu na poimo chu sumle pa hi ji chen i kho sa hi le hospital ram ho chu ka se jin sumhin tholovin ong damwa in ong run phating le kholai leng ovin lang na nop chan chan ka to ovin na hon jong ni tho kho tha na se no wa ki kho sa na i tiu wa i to ding da ha hospital yum wa damlo ko ma pungka khat pungka ni ga to hui habit hoi lo ta hi ichi bol lo ding wa ka sei zinga hi in tu chanin azu yum vin atam pi ni zui nai po vin hospital bed ko mai to dim set win dam lo pa oxygen ding zo se il hop do pi vin bu se ve vin bu se da ha pi ziu vin sum zong thom cha chai pe ki vin bahara ding to iki sian ki vin de kho thau zong mang bahara zong ki seng bu se zong i pi beu oxygen zong ga ni chai wa room zong i su net pi ita banga hin koi manu hi very uncivilized hi tu khanga ding hi ta point chi ha bol na live in district a chi pe pe rai nga du hin chu ki ting le hospital premises si damlo holup na ding gi na ding a hin tunin iki housing lai ko na ka gel do ka chui le hospital hi room ho hi i bedroom ta banga i gel dingo bedroom ta banga i za dingo i sup thing ngai bedroom a chui nom la chil ki set lo hi inom nom na chil ki pai lo hi ja chu hospital bed ho hi nang ma bedroom dana na gelai le na za ding hi damlo na hi zong le
ja chu thing tho tai koi ding tu ni jong chu hospital ka chi nei le bangla chil ti se nen ki pa ya tam le zengin mo ka sal he zengi chi hi izat ve ki se ya izat ve banga jong kisuna banga chil se hi in banga chil second na aki jong jina mun mo kizi namun muna dustbin la lai jong chi illicit wa ku vai lai wi wang chu mi hon noi shi na hin e ding adong dam thei na hi point dam lo ho ding a zong na ki be na hi hospital treat di da na hi point chi pizia ha mi ti la visitor ji tam be se je he visitor hi khat a bep se win dam lo vit zong le sumi pi nom le pi loading visitors over zading mi ki sol do sa loading pi ding da ha pai ding taw na man pi nom zong le ina long taw pi thei hi dam lo ga tu khel rai tawa le bu se na ve ai na virus na da pi ding na lai hi dam lo ki ti chu immunity lo sa ta sa lo sa in nang na phalo chu kila jing thei hi chi hi koi ma ki sei pi ngai point e hon he hi tiu ve chi chu khat hin tin in tabang i bedroom tabanga hospital treat bolova hi le chil ki se pon tin bang holong ki su thing ding hi chi jong he tiu vin ke department or tho awang instruction phata in kazin local language jong kazin visitor timing ka pain gate ka close in zan pha tong jong round ka chi jin pung gate a gate ki close sikal wala anom te te ho chu se ngai lo le ken a jinga thaya dam lo koi discharge ka bol jing hi ve hiti ai ki bolo ngai hiti ki bol khel ngai lo wa hi het ngai tu hin ke department na chu adam hon itiara no bang kai point auto department chu discipline hoi pen in ka he in patient khat hi akenga chi thelo keng bong hel hi lebo visitors ni ka phal adanga chu khat bo ka phala hi thing sit setin ka wat ka koi department zo se zong hi a hi tia nga in izat ki se zong le ami pi ten se ngai lo le koi man mola na jem lo di hin ei man idam lo ngai zu na je le hospital hi ke amo mo hi tai ki gelo wa a hi ting lebo hospital thing ding dam dong ki dam dong ki dam thei ding hi je chun hospital mo visit hi vin dam lo na visit nom wala ai no wa visit vin lang suma poi mo dung zu in thot zo vin chuti le poi koi ding phanti hapai again tu ni ki hona hi adia itu se anangai nom lo ho na na tu se angai nom be lo hon jong video injury ki to hana video be ana vet over phat chom pi diu ichan ham khana mi hi imu teng le mi ki to kha dani mu teng as ke ka khutil ke jong ka zui lo wa hi le kama ban hi tu bang hi thei ka hi ti a he diu de na mo mo jong video tam ta in ham di hin tin na ai le ki pau min tu ni ka se ma bang mi tam ten phat chom bin tin ki khel nan jong neu tin to doctor Hegin na se ma bangin hospital kem thiengu tin ei ma le ma idam namun hi kip thieng lo wa le pi idam pi diu ham na idam namun hi iza lo wa me ai halu le a hal ho chu hong dam lo teng le hoi lai zo diu ham ti hi mi pi ten basic to bangin heu tin abanin traffic rules zi tin ki to khan thei thil chom chom nga du zia ai khut be ti ho vel hi talowin ai lo le helmet hu nom lo zia thi ai lo le mi bang ta lo koma den ti hovel ai lo wale gari seat belt ga lo zia over speed zia drunken driving zia ei thi lo zong le midang thi ti ho hi tuni doctor Hegin to kong ki holim na vapana nan he diule mabana izui diu de sana ka hung ki holim hin ki paumin again muntina tuni ka ki honau anangai lo zo se 1:40 a.m. In the pung morning. Good morning. zingka lang ha pung ni zong ging ding tan muntinawm tu ni ka ki honaw na ngai lo zo se na bonon si bai le mang pha ki paw me gin Hey, bye. God bless you.